nirmala kenyam kanasten barashime bajaling. Alerban gajan gwazame kuëny man balat kajarwan kina daro de jandang ro widang waname. Chakula tanya ne kuëny man balat te kerek kama spele mayo kene spele maji an wala shanka desh kapai diok ron kina daro de jandang ro widang wan. Ban leer me ban ya chulinga gwa ka do badanen to kuëny te kare kaje ki ngum bro da lare we ka South Sudan ke kan kor pesantin be shalado sha mal kam self care ken reng ma chaten an ka gwa se dane cha jalat karon kina daro wal badak ko de kuëny de jalat karon tin be ala ron kina daro jandang ro ngwana me cha jalat ka gwa se dan antama shalado nene en male dane sha time kam dien kam self care ma yadit ken dakre ma chaten jurgon chala do jan ngora teke diu en kam dien ngora teke rek ko ken ngwana dialte shalat karon kina daro wide wal badda ken o de laslet telekel mi chana laslet radian lok kiren wo shi dakre ma chaten chajala wo cha kuëny sha jebalat ke jan rona me ron kina daro wide jan dang ro ngwan ko en dakre ma chaten chala no de kuëny de jalat ko koruna dangro ala ron kina daro wudi jandang ro wudi bakelen be lono korpes ni to shop ga jandang ro ngwan ci selpa ke ma yadi ci jalok anomo en orep ko run gwaya ke selpa ke ma yadi ko barun kwara de dial be ga su kwara tel ram nyodja dal kiren no kan kwa dial tin ci kwany ala kwaran kono shop ke deten kon tin ro ke kwadan wan kon to kore ajanle kan tu kan kwakten kondak la kwakume kenan kan kwakumarar ka kujamo ajan be kan yal be ka woch ka chen kun ron kina daro di jandang ro ngwana me ko bi shu dos ni jan kan ramkel andana gura karwade ajane lade jega jabe jalong ka kwi kwar dang wanen kono to kore ajane ba kwarto ba ka woch ke ba ka kapchong ka kor kemi cha kuëny sha jalat rewe ka South Sudan kan me shagu jeno ka kwiko kan self ke ma yadit kan ngodi ale konte sha tan koron kina daro widol badda kan ka gor chet ko en gang ki security mende top ka gwasa danen lat ke kuëny kana koryale ka ngoten konte de yen kuëny chet ka men chala do gwar ka ngoten shal ke permanent constitution kan talk anyok ba kan nas dialan konti la refugee tinti wini to gol rewe ka South Sudan te ci pot ka korun medane ci korje to ga je ron kidna dar wal jok ngoda kan ka lo rewe ka South Sudan ken te dial ko kien tin kontin yar ka kuma South Sudan ka do banande mal de jalat ka je dakre ma cha te ngoda kan ka laslet ka kujamo cha kuëny cha jabalat asel ba ke ma yadi de kuëny ba je yiglat anamo ajaral dan tin ka jan gwasame pai kamanan brodalat ka kor gwasen be ka kujamo jiskon de shunka ko bienten kon tilat ka rodien rewe ka South Sudan ka jan gwasame bien ka guro gwa goro no jin bi janwa ka nasen ko ken ka ku subscribe ko bultin kon tilat hene tinunka ka kwi ko dong de malder je ka kor gwasen be bien ka chwalinga gwa ka tung nas en wale shanga diech ka pai diok ron kina daro ri jandang ro ngwan biate kamal